Yagken bile sam ito'y kararwa nasudi anena sampagita anapusaksak sikaawan sa bali tiin karik aliw liwak dito'y lubong nga inganat tungpal tuy biyak ay ayaten ka ngem sika kaniyak saan kaulpe dardarep dipen ka ngem dinak samit kap kapnikan ngem uray nukasta di kantun paging sasaanan agpapan biagku ti agkani busanan Rayaw ni Ilocano. Okay, another 10,000 stars. Nakakagulat talaga ngayong araw. Another 10,000 stars coming from Uncle Frankie. Wow Wow, di bale, 30,000 stars. Thank you so much, Uncle Frankie. ay ayaten ka ngem sika kaniyak saan dardarep dipen ka ngem dinak samit kap kapnikan ngem uray nukasta di kantun pagi sasaanan agpapan biagku ti agkani busanan. may sama pa po nga pa bonus para matlangkin ni Uncle Frankie. No duduempan laeng ti pekes ni aya Apo. nalawag launayen nga ulpit mo ken ranggas alamat biag ko sa wem ti pamus usan tapnun mabalinkan alipaten o imnas lipaten kan tunwen ngem madaak tunjay tanem ngem nuitan saan mabalinin ay when if them ni ayan di nakat pagtuukin yan tangay siksika tinak ay ayaten Rayaw ni Ilocano.
lipaten kan tunwen Yamadak tunjay tanem Ngemuitan saan na mabalinin ay imdem ni ayan dinakat pagtuukin yan tangay siksikatin na ay ayate Ray! Di Ilocano.